Twahiko mu Rukengombe umurika gwa Rwemigina ahika sasiro yone town yambara rukunagwa kandi twashanga kasasire jine nagwo mihanda urugudo rwafe rwatuwa nga batusaze ko lwa kasasiro balize mu ate bagaludusala kwati nalwo baluwame balufula ate kasasiro ate nga kasasiro nekifo kyayo wabule ekifo bagano kikolesera nga kasasiro ate ne bagala bakipangisa abalimi aho kuba etown nero mu kasasiro cyakubira ensonga konko kujimanejinga umwanya gwaguriyo gwa kanso bakakosa kasasiro yabo ninga bakakosa kasasiro yitu konka abantu bakafuna ubusinge na nabagiheri konka probleme nabasindike motoka biza kunuya bishwe kasasiro mu mahanda ejohera zitahira mu ishomero ekitakutwara jenka bebembezi abatwana wajanga haruhitaka heriya kubendera nabwo mukasasireji bitsite kanso yambara ekarpanisa bahinji takanka kuriya bakapanisa vinja barumba hinjiri nicyo rwe hamwe rucuri hamuki amuzaka bigena dodo ko nyima hati aba baba mwabakora mukansa kwihamwe seta bamwe we hamwe seta kumupanisa kuhinga abandi bihamwe seta mukutsindika kasasireza kugenda batsindikaho batunga miliyoni kabiri batsindikaho batunga izindi kabiri bagumuna batsindika mpaka ko haka sente guredano baje bara miliyoni 2.5 burukwija kutsindika hati nyomaze tsindikire ahasandika tsindikaho abantu barwara burizo batwana n'indwara cyo kurwaza abantu ekutangaza munonga kachebeze nagenda itembo mu town azireta shiko mu kasaso takona no kutimbe china cyo kuzika kasaso kuzikembwa embwa zaho zunduraho nabagenda bareto bubi babushuka muhanda haruhekanise yake ngombe cyacho Uganda iriyo mwanya ogu hamwe n'ishomero kandi nabateganitse bw'ekinuko ekikurugo mu kasasireje solution zisi twasaziremo kubyare imiti kwate kinuko kutame mihanda yo kutwara ukwiyo mu itaka rya kasasiro anofumbira umwanya no kutahaba ku managing kasasiro eco kansotera kikozera wiza kusabira mu cyakiyaha no tiza kutunga mu kisagwaranga gwa ni we wiza kutunga mu kisagwa goburwire ekikoro TB sanyiga covid ekaruga muko kaha itakaruga hoga abakasasire aho kwetombwita ngo abantu bari kucoka kasasireji bakatwane mu bikipe bakabiguza ngo bari kugisyo mu nguto bite kibayihakana kasasireji nango orebere iryo motoka nogireba ayashika to mu nguto ati no ndanyo n'abaningiro ndamakanje kindi kwenda mu mbe nyine atize yari mu motoka kujitwara mu mushiri mbe nyine agitwara mu mushiri koko wajera he kurira owa motoka nywe nangwa nywe bikunyiza nywe na yashora na heru twatana na ijana no motoka rweye ayemeraho atimwe abafurgo nimwe mukuteka muki kasasiro muhanda indiyo ninjiho muhanda ngo orabeho motoka niye bishuce tinyine motoka nywe ni mwe mbajanti mwani mumanye yanje motoka mujene mugikwatera rugute takareta kasasiro twagambora town crack wambara city Justin barece ahashonga jasumu kandi ibintu yatugambira ate na wasofta ntunga tude kwa tuyenzi gezo kujiga ko mahanda wa TV West in season Chelsea